Hakasi Student Union KSU South Khasel District Unit Hakajelam Samla Marbakiu Dor Retam General Secretary Ringkat Kejungan Senanlang Addiction Secretary KSU Central Body Hakhalai Trik Naitung Arjar Husau Kilahiar Bankenra Work Permit Naikin Dongbala Barjala Hakatai Naikro Like Soplea But Like Mosiang Hakajinya Kenra Kat Badang Don Like Mosiang on the Lawan Like Gro But Like Soplea Lawan Kensan Ki Board Pulit Kasora Police Station Ban Pensange Kumta Kalami Kajianya Hakani Kajaka Hakabaki Pulit Ki Loong Ba Onum Sha Kat Bakit Khotpat Ki Kwa Ban Kenra Dia cek lagi nama boleh nak kalian lipat. Pimla pada cek dan kelibat department. Nak pasti kalau boleh department dulu. Pimla pada cek dan kelibat department. Pikwa Nak pasti kalau boleh department. Wan lang bat maki mengingin assist, mungkin assist. Kila ban assist. Ban cek maki filtration ban kan ni boleh man cek mesti cek bahaya. Ban cek maki pimla. Cek bahaya barat cek. Maki ban cek pimla. Beri ban cek ni lek nang hap siapa nang sindang ban ya. Ada gedeti jong kan kami ban orang gedeti maki ban. Maki siapa ni cek? Kami gedeti jong ban cek maki kan. Ki beran kan kimlek deh. Ban cek sindang betul ya. Pimla ban cek mo. Kibari ban lek kimlek. Pimla ban cek pimla. Ini sih cek ni kot Islam. Baik ba, ngapi cek kot Islam. Mo. Nabo pimla ta. Kidai ki engan assist pi. Ini deh bab. Kidai ki ai. Kidai student union kena. Student union ayu. Kasih Student union. Bagi ai je belada lupa je sorkar dia. Klem pen ku boy pi the government ban cek. Klem pen ku boy pi the government ban cek. Teman. Ong eki. Ano sa singin no? Ong eki. Bakin wan hi mapi pi don kalian pi don kalian sorkar. Wan hi mapi sorkar. Te piru ayen yang report. Balik bawa ke isu haban cek. Kata kam de kam jongi. Ai ban lagi pat. Ai mapi. Ana kalian Ai mapi. Pi isu assist ba. Pi isu assist. Saging awak sangat gitu. Hidup sangat ini ai dari report. Ai report ke level ai report ke level. Ai nak pi. Boleh in ai mangi. Ai keman sangat tapi sangat. Ni hapan sangat pi nama pa pi klem pen ku boy ban cek. Tak ma penkebor haba la pen kup da kaleba kamat wan hi kaleba da pikwa akum ta assist kaleba inde mapi kan usin asas kan usin sopan infiltration ni wan cek balik gini eh ni tang cakap bahaya pan mana ni kumni jong pan ya kata ngamla ban komen sapi ka flo jong no ka mentoy jong no ngamla ban mencik ban komen kamdek kamuan jong apa kamdek kamuan jong apa komen beri benik gini Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdai ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khaya ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dai kumno. Yo iya ki jingtei ya kamet ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jungkine ngengat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kod ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki ta ka sharp plus F aki. Ba? Uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ni kong. Nagani ka daw ka sarkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan na ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba, pikiran ya ka jing shisha.
Lawan Ra Shapi Lingba ko Office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.